Ćao! Danas ćemo pričati o onome kada vas brat ili sestra zeznu. Ti si prvi. Pričaj ti. Znaš ja preziram ovo, baš ko idiot, ali dobro, ajde. Krenemo. Znači, primjer, ja imam sestru. Nekad je dobra, nekad nije. A najviše mrzim kad me, na primjer, u kaznu stavljaju zbog nečega. Nešto mi sere, onda mi kaže budalo i onda ja njih kažem nešto u toj stvari. I onda ono, mama, Mari mi govori ružne riječi. I tako završim u kazni. Jel starijeg brata? To je metalac. Ali ono, već proložila ocjena. Ali ipak ono, metalac je ono, probuditi se u 7 ujutro, on drzna po onoj gitari, jedan ne probudi sve susjede u okolici. Si kad bio u kazni zbog njega? U biti jesam. Reci najgore primjer kad si bio u kazni zbog njega. A? Reci najgori primjer kad si bio u kazni zbog njega. Malo slušaj što govorim. Okej, reći ću ti! Zašto stalno ja pričam, pričaj ti? Pa pričao sam već u pizdu mater, ajde pričaj malo. Dobro, onda pričaj. Okej. Znači, on ima Jackson Dickens, nemam pojma, ne kužim se u gitare. I ono, drnda ujutro, mom tati mi zasmeta. Ja se derem u sobi. I ono, derem se, ono, zašto svira gitaru u 6:30 ujutro? I kad sam se ja dero, tata me stavi u kaznu jer sam se dero i ko fo probudio sam sve susjede. I onda, na primjer, ili mrzim kada sestra nema smartfon, uglavnom nikada ga nije ni imala. I sada drka po mojem mobitelu, meni treba mobitel. Mi treba, jednostavno mi treba, jer mi treba. Pričaj! I onda, znači, ja njoj kažem, daj mi mobitel, ne mi pa si zločest. Jesam te pička ti materina, komar si imaš tu. I onda ja njoj lijepo kažem odjeb. I onda ja opet poludim i kažem ružno i eto i ne jebim šta što. Sjednica stanica. Igranje igračkih konzola. Ne znam šta se to kaže. No biti igramo kod PlayStationa. Kad ću ja moći igrat? Kažem ja. Moj brat, evo još malo. Nakon pola sata, opet tako. Kad moj djeć dođe moj stari doma, šta drkati cijeli dan po... Oprosti, ne da sam nam cenzurirano. Šta drkati cijeli dan po PlayStationu. I onda mene krivi ko da ja drkam po PlayStationu cijeli dan. Ili ona isto spika, hoćeš po doručak. Ja uvijek moram ići po doručak u dućan. On je jedna guzica i nabija si onu gitaru u svoju pičkicu. Jebe mu mater pičku. Cenzurirano. Kroksice su najbolje! Kroksica! Gdje bi da namjestim kameru? To, jer su kroksice najbolje! Dobro. To je bilo to onda za emisiju, jel' tako? Ne. Ne. Imamo još jedno. Si se ikad hrvo sa sestrom? Ne. Nisi se nikad hrvo sa sestrom? Ne. Kroksica! Sram te bilo. I da se mi je jedan puta razbio bio u kazni, to je to. Kad se ja hrvam s bratom, razbi me ko pičku. I ja se ne tužim mami zbog toga jer je to bratski, ali opet razbi me ko pičku. To bi bilo to za ovaj video. U sljedećem videu će biti Harlem Shake 2. Broj 2.